umwe mu baperezida bo muri Afurika ukuze kandi usaziye mu bana be Salva Kiir Mayardit, perezida wa Sudani y'Epfo, n'umuperezida wavuzweho inkuru nyinshi wakoze udushya dutandukanye mu ruhame, harimo nk'agashya katunguye benshi ubwo yari ari mu ruhame akinyaraho. Hari n'igihe Salva Kiir yagaragaye arasa amasasu mu kirere ari mu ruhame rw'abantu benshi, ibintu byatunguye cyane amahanga kubera ko bitamenyerewe ko perezida arasa mu ruhame keretse iyo ari mu ngabo ze cyangwa mu bindi bikorwa bidasanzwe byihariye byagezwe ibanga. Perezida Salva Kiir kandi ni umugabo ukunze kurangwa no guhora yambaye ingofero kabone n'igihugu cye cyaba kiri mu gihe cy'akababaro. Perezida Salva Kiir ku myaka irenga 74 ni umuperezida ushaje ku buryo mu kuvuga avugwa ategwa. Reba nk'aka kantu ubwo yageragezaga kuvuga imbwirwaruhame dore ko byamugendekeye. Your Excellency Samia Suluhu, President of the United Republic of Rwanda, of Tanzania. Your Excellency Felix Tshisekedi, representing President of Uganda, of Congo. Tshisekedi, President of DRC. Yeah. Distinguished guests. Munyemerere turebe byinshi byiganjemo udushya kuri perezida Salva Kiir, umuperezida wanditse amateka wasebye n'ibindi byinshi bidasanzwe ku buzima bwe, ibyo tugiye kurebera hamwe. Commit to reunite, remit. Nizere ko wamaze gukanda subscribe, njye mugiye kubana ni JD, iyi ni Deep Media TV ku isoko y'isomero, ubumenyi, inkuru, amakuru ndetse n'ibyegeranyo byiza kandi bicukumbuye. Ikaze mwese. Duhere kuri iyi nkuru yavuzwe muri 2022 yerekanye perezida wa Sudani y'Epfo Salva Kiir Mayardit yinyarira mu ruhame mu gihe bari mu bikorwa rusange bya leta mu muhango wari wahuriranye n'itangizwa ry'umuhanda, ubwo perezida yari ahagaze n'abandi bayobozi bari kuririmba indirimbo yubahiriza igihugu. Perezida Salva Kiir yatunguranye yinyaraho, gusa ntiyikanga akomeza igikorwa nkaho nta cyabaye. Abenshi bayifashe nk'ibidasanzwe nk'umukuru w'igihugu gukora ibintu bigayitse nk'ibi. Abandi bavuga ko nawe atabimenye kubera indwara z'izabukuru. Hari amakuru avuga ko abanyamakuru 6 bo muri Sudani y'Epfo bafunzwe kubera gusakaza ariya mashusho, dore ko leta ya kiriya gihugu yavuze ko ariya makuru atari yemewe mu mategeko. Ibyatumye habaho impaka ku burenganzira bwo gutangaza amakuru no ku nshingano z'itangazamakuru muri rusange. Abantu ku mbuga nkoranyambaga bagize ibitekerezo bitandukanye, bamwe bibaza ku buzima bwe n'imyaka afite bishobora gutuma yinyarira mu ruhame. Indi nkuru yavuzwe cyane ni yavuzwe muri 2013 ubwo Salva Kiir yirukanye Vice Perezida Riek Machar, amwirukana mu buryo butunguranye, nta matora nta biganiro. Ibyahise biteza imvururu nyinshi, bitana abantu ibihumbi n'ibihumbi. Uyu muperezida ugeze mu zabukuru uvuga ategwa, wibagirwa kubi, udasiba no gusinzira mu nama, ni igiki gituma akomeza kugundira ubutegetsi no gufatwa nk'intwari y'ikirenga Sudani y'Epfo? Iby'ingenzi benshi bareba ubutwari bwe n'igihe yatangiriye urugamba, dore ko yarutangiye mu bwana bwe. Yafatanyaga n'umutwe witwa Anyanya, nyuma yinjira mu ngabo za leta ya Sudani, yongeye gusubira kwifatanya na rebero mu ntambara ya kabiri yo mu 1983. Ni umwe mu bayobozi b'ingenzi bashinze umutwe wa Sudan People Liberation Movement Army, utwaye intambara yo kubohora Sudani y'Epfo, aho Sudani y'Epfo yegukanye ubwigenge ku itariki 9 Nyakanga 2011. Salva Kiir yabaye perezida wa mbere w'uwo muryango mushya w'igihugu wegukanye ubwigenge. Mbere yaho yari perezida w'akarere ka Sudani y'Epfo kuva 2005.
Mureke tuvuge n'igice cy'umutekano udasanzwe w'uyu Perezida Salva Kiir, dore ko ari inkingi ya mwamba mu gukomeza gusigasira ubuzima bwe. Umutekano wa Perezida Salva Kiir Mayardit uyobora igihugu cya Sudani y'Epfo urinzwe mu buryo bukomeye kandi buhambaye cyane kubera impamvu nyinshi zirimo imiterere y'igihugu, amateka yacyo y'intambara ndetse n'imyanya afite nk'umuyobozi mukuru w'ingabo. Dore bimwe mu biranga umutekano uhambaye. Icya mbere ni ingabo zidasanzwe zimurinda, Presidential Guard, dore ko Perezida Salva Kiir arinzwe n'itsinda ryihariye ry'ingabo zizwi nka Tiger Battalion. Iri ni itsinda rishinzwe umutekano we ku giti cye no ku biro bye. Izi ngabo ze zitoranywa mu bantu bizewe kandi batozwa mu buryo budasanzwe. Imodoka za Perezida Salva Kiir zirimo ibikoresho by'umutekano bihambaye cyane, dore ko imodoka ze ziba zikomeye cyane, ari umutamenwa, bulletproof car, zishobora no kurwanya ibisasi ibyo ari byo byose. Hari n'igihe agenda mu modoka nyinshi zitandukanye urwego rwo kwirinda igitero gitunguranye, kumva deception strategy. Ikindi kandi haba hari inzego z'iperereza ziba zifite inshingano zo gukurikirana ibikorwa byose bishobora guteza umutekano muke. Izi nzego zo zikora akazi ko kugenzura ahantu hose perezida agiye kujya mbere y'uko ahagera, kandi nanone gahunda ze z'uburyo agenda, ahanyura n'igihe agenda ntibitangazwa mbere. Rimwe na rimwe birahindurwa mu buryo butunguranye mu buryo bwo kwimakaza umutekano usesuye kuri Perezida Salva Kiir. Perezida Salva Kiir kandi yubatse ubudahangarwa buva mu nkunga y'ubufatanye mu bya gisirikare n'umutekano biva mu bihugu by'inshuti na Sudani y'Epfo, aho aba baha amahugurwa n'ibikoresho ingabo za Sudani y'Epfo mu buryo bwo kwimakaza umutekano usesuye. Perezida Salva Kiir inzu atuyemo n'aho akorera byose birinzwe mu buryo buhambaye n'abasirikare bafite intwaro ziremereye. Ibikoresho bya gisirikare birimo drone n'ibyuma by'iperereza byose bikoreshwa mu kugira ngo umutekano wa Salva Kiir ube utekanye kandi urinzwe mu buryo bukanyaze, buzwi kandi butekanye. Perezida Salva Kiir agenda mu modoka zidasanzwe zirinzwe mu buryo budasanzwe. Izi modoka zifite ibirahure birinda amasasu, bulletproof window, zifite igice cy'imbere kirinda ibisasu, blast protection. Akenshi imodoka akoresha ni Toyota Land Cruiser V8 yahinduwe kugira ngo ihure n'amabwiriza y'umutekano wa perezida. Iyo perezida ari mu rugendo agenda ari kumwe n'izindi modoka ziri mu za convoy, harimo imodoka z'abashinzwe umutekano barimo n'abasirikare badasanzwe n'inzego z'ubutasi. Mu ncamake tuvuze no ku buzima bwa Perezida Salva Kiir, nuko yavutse ku itariki ya 13 Mutarama mu 1951, avukira mu karere ka Bahar el Ghazal, icyo gihe kari mu majyepfo ya Sudani, buni muri Sudani y'Epfo. Salva Kiir ni umwe mu bagize ubwoko bw'Abadinka, umwe mu moko manini muri Sudani y'Epfo. Nyuma y'urupfu rwa John Garang muri 2005, Salva Kiir yahise amusimbura ku buyobozi bw'ishyaka yayoboraga no ku mwanya wa Vice Perezida wa Sudani, ndetse aba umuyobozi w'inzibacyuho wa Sudani y'Epfo ku itariki 9 Nyakanga 2011. Ubwo Sudani y'Epfo yabonaga ubwigenge, nibwo Salva Kiir yabaye perezida wa mbere wa Sudani y'Epfo. Mu mwaka wa 2013 Salva Kiir yirukanye Vice Perezida Riek Machar, bituma haduka intambara y'abenegihugu ishingiye ku moko, cyane cyane hagati y'Abadinka n'Abanuweri. Intambara yaje gutwara ubuzima bw'abantu ibihumbi n'ibihumbi, ndetse ituma abandi benshi bahunga. Hagiye habaho amasezerano y'amahoro atandukanye, harimo ayo muri 2015 n'andi ya nyuma yatumye Riek Machar agaruka ku butegetsi nk'umuyobozi wungirije. Ibindi by'ingenzi azwiho ni ukwambara ingofero y'umukara nk'impano yahawe na Perezida George Bush wa Amerika. Perezida Salva Kiir yagiye anengwa cyane n'abamushinjaga gucunga nawe ubutegetsi, ruswa no kudashaka guhosha burundu amakimbirane. Salva Kiir, umuperezida uhambaye wubatse umutekano uhamye kandi uhambaye ku rwego rwo hejuru, akaba umuperezida waranzwe n'udushya dutandukanye turimo kwinyarira mu ruhame, gusinzira mu nama, kurya indimi n'ibindi bigiye bitandukanye. Ibyo byose n'ibindi nababwiye bidasanzwe kuri we nibyo byatumye mbakorera iki kiganiro. Duhurire muri comment. Nge na JD, ibiganiro na documentaire byiza nakagaruka hano kuri Deep Media TV.